Što je mene posebno naljutilo? Evo ponavljam po nekoliko puta. Došla je do mene knjižica, Duško, zapostavili smo te, ali sad kad dobiješ mikrofon ne puštaj ga iz ruke. Dakle, on ne smije o tome govoriti. Smije, Tomić smije o svemu. Smije Tomić o svemu bez brige. Dakle, ne smije jedino o Vijetnamu i da, to ćemo. Evo, samo ti meni ispričaj ovako, pa će. Dakle, dođe mi knjižica, izdao Klub 99 bošnjačkih intelektualaca, u kojoj stoji da je u ratnom sukobu Hrvata i Bošnjaka muslimana na prostoru Bosne i Hercegovine poginulo 11.000 elitnih hrvatskih vojnika koji su sahranjeni na tajnim grobištima u Brodu, Čakovcu i Zagrebu. I ja ne budi lijen, ja znam da to nema veze s mozgom ni sa istinom, idem provjeriti. Dakle, što su elitne hrvatske brigade? To su postrojbe specijalne policije, to su gardijske brigade i postrojbe HOS-a. Iako nas važu, ali mi smo bili najspecijalniji. Što je rekao moj satnik Darko Peranović Kundro kad su ga pitali kojoj je brigadi bio priključen. Bio je običaj da HOS bude priključen nekoj od regularnih hrvatskih brigada, a on lakonski odgovori. Kaže, najčešće 156. Makarskoj, ali u stvari svima. Kako god je koja trebala koju čuku osvojiti, pozovu nas, mi to osvojimo, uvijek su 2-3 mrtva i 3-4 ranjena i kad osvojimo čuku, onda nas potjeraju i kažu da smo ludi. Onda opet kad neka iduća brigada ima takav zadatak, ide se po HOS-ovce, da HOS-ovci taj zadatak izvrše. To je dakle to. Ali elitne hrvatske postrojbe su specijalna policija i gardijske brigade. Hrvatskih gardista, i to iz Vinkovačke pete, poginulo 10-12 kod Mostara i 3-4 iz Splitske poginuli kod Prozora. I to je stop. Ali u Bosni se uvijek napravljaju. U redu. Dakle, ali pazi, poginulo njih 14. I angažirani bili mali dijelovi 2 brigade. Sve gardijske brigade su se krvavo borile sa bosanskim Srbima ili protiv bosanskih Srba. A što to znači? To znači, bez obzira na zakone, ako je to i zakonito tako, taj zakon nije pošten i nije u redu. Međutim, okolnosti su bile bitno drugčije jer su Srbi započeli rat, jer su Srbi krenuli vrlo agresivno i prema Hrvatima i prema Bošnjacima i tako dalje, tako da se to može tolerirati. Ali gdje smo mi, odnosno koji je interes bošnjačko-muslimanske politike u ovom trenutku takve laži širiti? Moj zaključak je sljedeći. Pošto je 3. izdanje te knjige, cilj i želja je mlade sarajevske Bošnjake ili muslimane naučiti da mrze Hrvate. Jer Srbe mrze i tako. Treba ih naučiti da mrze Hrvate. Jer molim lijepo, u Slavonskom Brodu mi živimo jedan i drugi. Nema u Slavonskom Brodu tajnog grobišta. Nema u Zagrebu tajnog grobišta. Nema u Čakovcu. To u Hrvatskoj svako zna. Ali onaj dečkica baš čaršije to pročita i kaže, pazite vi što su ovi nama uradili. Ali to je pretjerivanje bosansko tipično jer oni ne mogu priznati da su i lokalni Hrvati toliko namučili. I onda to moraju doći, ne znam od kuda, elitne prostore iz Zagreba, pa onda nisu oni mogli izdržati te napade.